Murakaza nanone reka rero turebere hamwe dukore aka lab gatoya k'amasomo abiri tumaze kwiga igice cya mbere n'igice cya kabiri. So reka dukore lab tugendeye ku byo twize ku isomo rya kabiri kugira ngo bizanyorohere gusobanura noneho isomo rya gatatu aryo rizaba ari IP subnetting. Na kubera iki dukenera IP subnetting, tugiye gukora lab tugendeye ku isomo ry'igice cya kabiri. Noneho icyo gice cya gatatu bizanyorohera gusobanura igice cya gatatu tumaze gukora ino lab, kuko information mfite muri ino lab nizo zizambashisha gusobanura igice cya gatatu, kuko igice cya gatatu kizaba ari subnetting, kandi subnetting idufasha kugira gute wa mubare wa IP tuba dufite muri classful IP addresses za IP version 4. ni ukuvuga ngo izo classes ziba ziri full ziba ziri classful, ntago ushobora kuzigabanya ukoreshe umubare wa IP bitewe n'ibikoresho ufite. So iyi lab nkuko reka mbivuge nanabisobanura hano. Urabona nk'iyi lab hano ni IP version 4 ariko class C, kubera ko iri /24. iyi /24 ni kimwe nuko reka nze iyi class C reka launching ino lab. Let me launch this lab kugira ngo bisobanure tureba neza. Router, let me launch this lab. Okay, reka turebe hano muri instructions. Urabona hano mbisobanura murabyibuka neza mvuga ko IPv4 class C ifite subnet mask ya 255.255.0. nicyo nashaka kwerekana hano. ni ukuvuga ngo urabona ko iri full, ni ukuvuga ngo ni za IP zose 254 zikoreshejwe hano. Urebye ukurikije topology dufite, ngira ngo murayibona, ni topology ifite devices zingahe? Devices enye. Dufite computer imwe, tukagira router imwe, tukagira router ebyiri, tukagira indi computer imwe. ni ukuvuga ngo ni ibikoresho bine. Ibi bikoresho bine biratwara IP 254 za class C zose. Niyo mpamvu nifuje kubanza gukora lab kugira ngo nsobanure iki kintu. Urabona ko ni devices dufite. How many devices? Only 4 devices. Sibyo, dufite router ebyiri, ariko IP address mubona hano turimo turakoresha zose ni class C IP 240 ingahe zose turimo turazikoresha kuri device ebyiri zonyine. Urabona ko nk'ubu baratubwiye ngo interface fast ethernet 0 turayiha IP ya 192.168.100.1. ni IP imwe yonyine muri IP 254 zikoreshejwe. Ni IP imwe ikoreshejwe muri 250. Numva ko IP 240 zose zaba zipfuye ubusa. So ni ukuvuga ngo muri iryo somo rya gatatu bya subnetting niryo nabanje gukora ino lab kugira ngo turebe uburyo ushaka gukenera IP nyinshi ufite ibikoresho byinshi. Waba ufite ibikoresho byinshi bikeya kurusha IP ufite, bigagusaba kugabanya noneho IP. Icyo tuzareba mu isomo rya gatatu ni gute ushobora kugabanya izo IP ugakoresha izo ukeneye, izo udakeneye ukazibika kuzazikoresha ikindi gihe. Nkuko mubibona hano ni /24, ni yakabagukaberamwe, right? ni /24. Burya /24 ni kimwe na 255.255.255.0. mu myandikire ni kimwe. mu gice cya gatatu nzabisobanura amagambo arambuye. So reka turebere hamwe noneho hano ukuntu tugiye gukoresha IP nkeya mu gihe dufite nyinshi. ni ukuvuga ngo urabona ko ikintu kimwe kindi nashaka kumentioninga cy'ingenzi. ni ukuvuga ngo port imwe, interface imwe
buri device, cyane cyane router cyangwa se okay router kuko niyo ishinzwe kuroutinga ama packets kohereza ama packets ahantu ku zindi network. Ni ukuvuga ngo interface igomba kuba ifite IP imwe, ntagomba kujyaho IP ebyiri, kandi iyo IP imwe okay ishaka kujyaho IP eshatu ifite port eshatu, ariko buri port ijyaho IP itandukanye n'iyindi IP. Ntabwo bishobora kuba, ni ukuvuga ngo ni IP ziri muri different subnets. Ngira ngo birasobanutse. No port ni iki? Port ni ahantu ushobora gucomeka umugozi wa iyi ni port 1, iyi ni port 2, port ishaka kugira port 3, port 5 na port, ntagira port nyinshi ariko ntagira port imwe na none, ariko buri port ijyaho IP ariko different subnets of IP. Nuvuga ngo urabona ko nk'iyi ni /24. /24 birasobanuye ko izi octet eshatu za mbere zose ni part of network bit, ntago ihinduka. Means kuri iyi port hagomba kujyaho IP address iri muri subnet imwe idahuye na IP address idahuye na subnet iyi port iyi interface iriho. Sinzi niba bisobanutse neza, ariko ndika ndaza mu gihe turi gusobanura mu isomo rya gatatu bizasobanuka neza. So reka turebe, ariko nkuko mubibona urabona ko 192.168.1.1/24 irasaniye, byose biri muri same subnet. Biri muri same subnet, biratandukanira gusa kuri uyu mubare wa nyuma 1, hamwe ni 1 ahandi ni 2. Ariko urabona ko muri /24 na /24 naha ni 100.1/24, aha ni 101/24. Ni ukuvuga ngo ni 2 different subnets, ni 3 different subnets. Hari network iri kuri subnet 192.168.101.0, iyo ni ya kabiri. 192.168.1.0, iyo ni indi subnet ya kabiri. Subnet ya gatatu ni 192.168.100. Impamvu ari 3 subnets zitandukanye, nimba iki gice izi octets eshatu za mbere zose ari network, iyi ni 255 ni ukuvuga ngo iyi mibare itatu ya mbere yose ntigomba kuba isa muri izi network ko ari eshatu, kandi koko ntabwo zisa. Urabona imibare itatu ya mbere y'iyi ni 101, imibare ya gatatu hano ni 1 ni rimwe, umubare wa gatatu hano ni 100. Urabona ko imibare ya gatatu itandukanye, 100, 1, 101. Ni ukuvuga ngo ni 3 different subnet eshatu zitandukanye, ntabwo ziba zigomba guhora iyo zose ziri /24. Ntabwo kugira ngo zibe ziri muri different network nuko ziba zigomba kuba ziri muri different subnets. So reka turebe rero tasks batubwira gukora na assignment ya IP addresses. Task ya dufite iyi lab dufite tasks enye. Hari task ya mbere ni configuration ya router, kuyihindurira izina ukayita router 1. Ukayita router 1 ugashiraho IP addresses zagenewe kujya kuri buri interfaces. Noneho kuri serial interface ugakonfigura DCE cable connection connected to router 1. Ubwo ni hano muri topology. Router 1 interface ya serial interface 00, router 1 serial interface 00. Ubwo ni ahangaha hari buje CED. Noneho kuri fast ethernet 00 ya router 1, ubwo ni hano, ubwo na ahangaha niho hari buje ino IP address ya 101, kuko urebye n'ahangaha muri topology, urebye hano muri topology urabona ko fast ethernet 00 hariyo 192.168.101.1. urabona ko niyo IP address n'ubundi igomba kujya kuri interface ya fast ethernet 0 ya router 1. Noneho iya kabiri, task ya kabiri ni uguconfiguring router 2 with the host name ya router 2, ugaconfiguring the IP address bakubwiye kuyiconfiguringa kuri izo interfaces, nayo ifite serial interface kagira fast ethernet interface, nayo tugashyiraho IP ziri appropriated.
IP watubye gushiraho, then tugakonfigura na host na ya computer na kwa host A na host B. Hano dufite IP ya host A, tukagira na IP ya host B, tukagira na subnet mask ya host A na host B, na default gateway ya buri na host. Default gateway ubwo ni IP address ya fat ethernet ya buri router. So reka turebe ya gatatu ni host A, tugashiraho IP addresses ya buri host, then tugatryinga ko bishaka communicating. So let's try it. Reka turebe uburyo dushobora kubikora. Tuhera kuri router 1, config reka nze nongere karata sinzi niba zigaragara neza. Check, ndakeka hano zigaragara neza. Nongere gatoya muri nka 24. Ndakeka 24 isa. Host A, task ya mbere batubwiye host name router 1, host name router 1, bakatubwira configure the appropriate IP address on the interface table. No kuvuga ngo hano turi kuri router 1, ngira ngo murabona ko yari router 1, then interface first ethernet 0, IP address yaho ni iyo. Reka turebe interface first ethernet 0 IP address ubwo ni iyi ngiyi 192.168.1 sorry ni 101.1 subnet mask. Command ntabwo yuzuye hano hari cyangwa nabuze ni IP address. Let's got to okay, let's end it. Okay, config interface first ethernet 00 IP address 192.168.1.1. Batubwira ati turn on the interface, no shut. Interface by up turebe indi ni serial interface. Okay, interface 001 my IP address yayo ni 192.168.1.1.55. Noneho batubwiye dushireho DCE ubwo ni clock rate ya interface nayo ikaba up. Reka turebe configuration ko yabaye ni show IP interface brief. Urabona hano interface 0001 iri down, protocol iracyari down. Ibyo nubwo mbijyaho nta nubwo ndi busobanura bya protocols ahanga. Reka twirebere ko configuration badusabye gushira arizo ziriho, ibindi tuba dusobanura. No kuvuga ngo batubwiye serial interface 00 kuri router 1, no kuvuga ngo router 1 serial interface 00 ariyo yingiyi igomba kuba ifite IP ya 192.168.1.1 which is correct. Turebe none first ethernet 00 nayo igomba kuba ifite IP address 192.168.101.1. Perfect. So ubwo turagenda kuri router 2. Nayo watubwiye
nabo batubwiye guhindura izina ukayita router 2 host name router 2 IP address za interfaces hari interface first ethernet 0 noneho IP address nani 192 ubwo ni iyi ngiyi first ethernet 00192.168.100.1 subnet mask ni 255.0 no shut command no kuye ku enablinga interface hano nkuko babitubwiye hano so hakaba na interface serial 00 IP address 192.168.2.1 ni .1.2 ngiyi hano subnet mask nayo ni 255.0 naho uka enablinga interface so reka nayo turebe ko configuration twazishiraho ni show IP interface first ethernet kuri router 2 naho ni router 2 serial igomba kuba 192.168.1.2 perfect noneho na first ethernet 00 igomba kuba ijana 00192.168.100.1 okay perfect nayo imeze neza task ikurikiyeho hano batubwiye task 3 yes turangije task 2 task 3 batubwiye on host A and B configure the appropriate IP address and default gateway dukurikije iyi table hano okay host A ni IP config /IP batubwiye ni iyi ngiyi host A ni 192.168.100.1.2 255.255.255.0 noneho default gateway rero default gateway ya host A tuko ni host A turi configuring default gateway ni iyi ngiyi ni default gateway ni 192.168.100.1.1 enter ubwo tuba configuring na host B now ni IP config /IP ni 192.168.100.2 ni iyi ngiyi hano 255.255.0 noneho IP config /default gateway ni 192.168.100.1 ubwo ni IP ni IP address ya interface ya serial 00 ya router 2 noneho icya gatatu hano baratubwiye verify your configuration by sending a ping from workstation default gateways. Verify your configuration by sending a ping from workstation to its gateway. The ping should be successful. No kuvuga ngo hano reka turebe noneho IP config. Okay, ndabizi ni just go practicinga IP config /all kugira ngo turebe default gateway ya host B uko hano baratubwiye ngo we need to ping sending a ping from each workstation to its gateway. No ngo from host A upinginge iyi no from host B upinginge default gateway ya so default gateway ya host B ngiyi hano ngira ngo murayibona ni iyi ngiyi
ni ubwo tura ping 192.168.100.1 fine birakuye configuration ya sawa turebe na 2 IP config /all default gateway wabonye ni iyi ngiyi ya host A donc turakora ping 192.168.101.1 nayo ping irakunze. So iyi lab ndabona tuyirangije, turarebera hano turebe fine, ndabona byose ari sawa hano na kimwe twasimbutse. So nkuko tubireba hano rero murabona ko IP twakoresheje even hano kuri izi kuri IP kuri interface ya router 1 na router 2 twakoresheje IP/24. ni ukuvuga ngo iyi IP ushobora kuyiha computer 254 ariko iyi IP ikoza dukoreshemo IP ebyiri zonyine, IP ya hano na IP ya hano. Uriko byumva, so means hari IP 252 zipfuye ubusa. So muri next lesson tuzarebera hamwe rero uburyo nubwo dufite IP 254 dushobora gukenera IP ebyiri yo gukoresha hano na hano. So mu isomo rikurikiye rya gatatu tuzareba uburyo ushobora kugabanya izi IP 254 ugakoreshamo IP ebyiri gusa wari ukeneye, izindi ukazikoresha ku butaso. Turasubira vuba cyane mu isomo rya gatatu rya IP subnetting. Murakoze.